Son estudiantes de Axular Liceo A de Donostia y la Salle Berrospe de Andoain, que han quedado finalistas en la First Lego League, una competición a nivel mundial que tiene como objetivo acercar la ciencia y la tecnología a jóvenes estudiantes de entre 10 y 16 años. Hoy han sido recibidos en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Los alumnos han presentado y explicado sus proyectos. Gauza da, bilatu hartzela arazo bat gure inguruan edo gure herrian, eta beraz konturatu ginen Andoainen nahiko aldapa eta eskailera ugari daudela. Beraz horri irtenbide bat atera nahi genien. 8 pertsonentzako, elbartuentzako ere bai. Gero jarriko genuke espaloi bat, dena seguruago egoteko, eta hori da bera komentatu duen eskubikoa da bera komentatu duen pasarela. Rodaz ezkan arazo guztik irtenbide bat aurkitu, arazo guztik irtenbide bat aurkitu. Adibidez, mailaen zuzen etzala juten, topea bezala jarrita zuzen jun. Pieza bat etzala ondo jartzen, pieza hori birmoldatu. El diputado general les ha transmitido todo su ánimo a estos estudiantes. Ikuste dut, zuek ikasketa guztie bukatu ondoren, bakoitzak erabakiko du profesionalki noruntz joango den, baina trebakuntza baina jasotzen ari zaretela. Hau ez dela jolasa, baizik dela benetan pertsona zuek aberasteko eta trebatzeko bide bat. Nire uste hori oso argigarria dela. Ikuste dut gainera ilusio zabiltzatela eta oso motibatuak. Eta orduan, nik uste horrekin berarekin ja irabazi duzuela. La semana que viene viajarán a Turquía para participar en la final internacional de la competición First Lego League que se celebrará en Estambul.